Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na koju je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna. Ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape. Gospodine Kusturica, upravo smo pogledali vaš film Muhika, jedan uzvišen život. Nesumljivo da vas je on impresioniralo čim ste došli na ideju da snimite film o njemu, ali voleo bi da nam kažete koliko je on lično uticao na vas posle upoznavanja njega i kada ste uradili jedno umetničko delo. Ima jedna dobra knjiga koju sam nedavno pročitao koja govori o tome kako je potpuno besmisleno što je Evropa 2012. dobila Nobelovu nagradu za mir. I čovjek koji je to napisao kaže to isto kao kad bi stari Rim posle svoje propasti bio nagrađen za sve ono što je radio ranije, uglavnom zlodjela. I ja sam, pa hoću da kažem šta, taj čovjek nastavlja. On tvrdi da se katolička Evropa naslonila na grčku mitologiju tek nakon što je izvršila sve svoje pljačkaške pohode po svijetu i gdje su je od viškova u stvari prvi put iz Kine na, recimo, engleskom dvoru stigao najfiniji materijal, istkan najfinijim tkanjima i posebnom svilom. Kako je došlo do toga? Došlo je do toga tako što je u suštini ta ideja o grčkoj mitologiji koja je kasnije ugrađena kad su umjetnici bili plaćeni i kad su ti projekti obavljani zapravo kao naknadna svijest. Zapravo čovjek tvrdi da je istorija Europe istorija pljačkaških pohoda i svjetske pohare u kojoj su na jednoj strani ustanovljeni recepti zauzimanja novih kolonija, a onda švercovanje ili promet cimetom, karamfličićem, biberom i svim mogućim začinima koji su u daljem postupku u naponu snage evropske sile, odnosno Njemačke, Britanije i donekle Francuske, zapravo trgovali crnim zlatom. Zašto o ovome govorim? Crno zlato je bio nešto što je zamijenilo te začine, a u međuvremenu Britanija je postala najveće carstvo na svijetu ikad, zahvaljujući i pameti i svojoj brutalnosti. Ono što je u našoj istoriji, a što sam primijetio da je paralelno sa Urugvajem, da smo mi negdje potpuno obrnuto proporcionalni jedan drugom. Urugvaj je nigdje, a mi smo taman na sred tog puta sa isprekidanom linijom gdje jedni druge pretiču zapravo postavili kuću i dok smo izdržavali srednji vijek kao jedan narod koji je imao carstvo sa visokom tehnologijom i vojnom tehnologijom, ali poslije toga, poslije napada Otomanske imperije pa na ovamo, mi smo naslijedili jednu vrstu osjećanja i doživljaja svijeta koji je zapravo vrlo sličan toj idealizaciji koja je u tom filmu prikazana, odnosno mi idealizujemo nešto što ne možemo da ostvarimo i naša duhovnost u stvari je izraz te potrebe. Mi nikako da stignemo na taj voz kojeg smo davno napustili, a ovaj čovjek je to sve napravio. Ja kad sam čuo za njega, nisam uopšte znao ko je. Dobio sam sliku jednog čovjeka na traktoru kraja 80-ih koji danas više ne postoji. Danas se ljudi rađaju sa idejom da budu uspješni, a ako nisu, onda počnu da se drogiraju i slušaju ovog brata Džalu ili ne znam ko im bude namontiran. Dakle, ovo je potpuno jedna sfera idealizovanog svijeta koji je međutim eto primijenjen. S 22 na 5% siromaštvo, a tome prethodi jedna burna prošlost. I sad je zanimljivo, kao što je svaka životna priča zapravo bi trebalo da bude u literaturi i na filmu ljubavna, ovdje je prvi put bilo da ja nisam planirao da film ispadne ljubavna priča između njega i njegove žene, nego se to kako je vrijeme odmicalo i kako je taj ogroman materijal koji je snimljen sklapan, ja sam otkrio da je zapravo suština njegovog života
ljubav prema ovoj Topolanskoj i da je negdje idealizovana forma te ljubavi zapravo, meni kad je pričao i kad govori o tim najznačajnijim fazama evropske i svjetske civilizacije, on to govori s jedne strane kao autodidakt, kao neko ko se nije školovao, ali koji je otkrio da su ta velika znanja i veliko umirenje za svakog koji ih spozna. I kad mu je bio španski kralj, ja sam se tamo obreo, on je njemu govorio, jadni moj kralj, šta mu rade? A tad je neki imao problem, neki proces u Španiji. Međutim, kao što kaže u filmu, on je uočio da je civilizacija zapravo zatvorila krug. I meni je često govorio, oni su skidali te kraljeve, pa pravili su republiku, evo i sad nisu samo kraljevi, nego su više faraoni. Dakle, on je uspio sve ono što mi nismo. On je uspio da napravi jednu mirnu državu. Sad moram da priznam da u tom današnjem svijetu i vrednostnom sistemu postoji nešto što je uvijek nagodba. Od njegovog šefa kabineta sam saznao da je on takvu državu sredio između ostalog i zato što se nagodio sa CIA-om. Dao im je tamo neki prostor uz obalu da to bude centrala za Latinsku Ameriku. Povladio je ovome, kako se zove, Sorošu i legalizovao je brakove istopolne i legalizovao je marihuanu. Znači, u toj idealizaciji postoji nešto što u tom praktičnom svijetu mora da se uradi da bi upravo izašao iz te sfere u kojoj mi živimo, gdje su sjećanja i nadahnuća uvijek velika, a u praksi dosezi, kolektivni dosezi u stvari mali i vrlo često vidljivi između dva rata. Da, ali pretpostavljam da je i njegova harizma uticala upravo na to kada ima odnose sa svetom, da se tu neko čudo opet desilo i da ima takvu slobodu. Da li je to istina da je u razgovoru sa Obamom ga pitao zašto ima tako malo socijalne pravde, a da je ovaj odgovorio to nije pitanje za mene nego za Rockefellera? Jeste. Ja sam ga onda pitao, jesi pitao Rockefellera? Rekao, jesam. Šta ti je odgovorio? Ništa. Tako da je u suštini taj krug kojeg oni zatvaraju zapravo Utonovi ili čiji već demokrati, oni zapravo predstavljaju tu simulaciju te ljevice, a ovamo se s druge strane u praksi američkog društva upravo javlja potreba za socijalizmom, jer je najveći dio proizvodnje američke na osnovu dogovora Nixona i Mao Tse-tunga 70. godina izvezen u Kinu, gdje je za mnogo manje novca, odnosno za taj jeftinu radnu snagu, urađeno sve ono što je eventualno moglo da se uradi u Massachusettsu. Pa je ideja tog globalnog svijeta narušena upravo tom američkom trenutnom frustracijom da je zapravo učinjena nepravda i da oni traže da taj svijet u kome oni žive bude pravedniji. Upravo zbog toga što srednja klasa je u sve težoj i težoj poziciji, od države do države. I toliko mislim da je vrlo zanimljivo da je on to pitanje postavio u trenutku kad nego što će umrijeti Rockefeller, ali upravo na tragu nečega što je američka praksa počela dokazuje, a to je čak da i oni počinju da sanjaju socijalizam, konačno. Eto, ako već sanjaju socijalizam, možete li vi da zamislite, na primjer, Muhiku na čelu Amerike ili nekog političara tog kalibra? Ja mislim da se u Americi dolazi na vrh. Iako je meni pričao da je njegov dolazak, vrlo je duhovit njegov dolazak bio prvi radni dan kao ministar poljoprivrede. Došao je na onom svom mopedu, parkirao ga i ovaj koji čuva parking ga je pitao koliko ćete ostati, on mu rekao, mislim da ću malo duže. Tako da je u stvari čitava priča bazirana kao uglavnom u svim tim zemljama od 1760. neke kad su prvi masoni začeti u Njemačkoj. Čitav svijet je u stvari, on je meni pričao jednom, odnosno pričao mi je njegov prijatelj, pa je on potvrdio da su oni zapravo
politički ta njegova partija došli na vlast zahvaljujući komunistima, a oni nisu komunisti, nego su socijalisti, i masonima koji su uspjeli poslije te oslobađanja od diktature da ih dovedu na vlast. Tako da takav čovjek da bude u Americi, što bi rekli, bojim se da se plašim. Ispoštovali bi ga do minimuma. Mislim da je ta ideja o predsjedniku Amerike degradirana upravo Trumpom, ovakvim kakav jeste. Ali ne zbog toga što ja mislim da je Trump loš ili dobar, nego što je Trump u stvari svojom pojavom pokrenuo sva ova pitanja koja su upravo u tom periodu 70. i 80. Učinjena kao i sad se vraćaju kao bumerang najmoćnijoj i najvećoj sili na svijetu. Ja uopšte ne govorim sad kao Schopenhauer koji je 1918. govorio u knjizi Sumrak civilizacije da je Europa završena, odnosno da je Engleska propala 1918. On je predviđao da će već 1920. da ne postoji. Ali da je taj simptom socijalizma nagrizao i da na čelu takve države poslije Trumpa može da bude mnogo gora verzija ili možda mnogo bolja verzija nekog Sandersa ili nekog od tih njihovih ljevičara koji... Ali da jedan predstavnik kako bi rekao, široke duše i ovakvog iskustva, pa on se čak čuvao da ne pokazuje te kalibre o kojima priča, jer se plašio da bi još uvijek mogli da ga procesuiraju, odnosno da neko nakači da je bio bandit, što on na neki način jeste bio, ali je u stvari se razvijao polako u sveca i on je sad polusveti čovjek. Tako da svetac u Americi teško. Na koji način po vašem mišljenju je moguće ostvariti pravedan svet? Da to ne bude utopija, već da bude realno i moguće? To je na mikroplanu, ono što mene zanima, to je recimo ovaka jedna ovolika teritorija koja može da se kontroliše i koja ne mora da se prezadužuje da bi opstala. Ali u državnom smislu, u vrijeme kad korporacije sitne taj svet i gdje mu se suprotstavlja ta Kina koja ima jedan glomazni mehanizam u kome se komunizam zapravo naslonio na njihovu tradiciju, na civilizaciju carsku, odnosno tako je, jednu vrstu kraljevine koja zapravo može da drži toliki narod na okupu i da ga motiviše za ono za što može da ga motiviše. Ali je čitava stvar zapravo u tome da je upravo recimo u Kini kao jednoj optimalizovanoj ekonomskoj strukturi sve isto izgleda kao u Americi. U Pekingu vrlo lako može da se desi čovjeku da pomisli da se nalazi u Houstonu, a u Moskvi može da zamisli da je negdje u nekom njemačkom gradu. Hoću da kažem, čitav svijet se nekako pomiješao i taj globalizam koga od Džingis Kana na ovamo pokušavaju da primjene je zapravo ima i svoju dobru stranu. Nekako nas je sve stavio u kompeticiju i nekako lako dolazimo jedni do druge. Sad to što nas je ubacio u tu mantru ovoga fiktivnog svijeta. Utoliko je pitanje zapravo da li svijet postaje sve više i sve bliže toj ideji da je država fikcija, a da zapravo ti mehanizmi koji postoje su elementi nasilja kakvi su bili u vrijeme Džingis Kana. Ništa se tu mnogo nije promijenilo. Izuzev što je taj čovjekov realni svijet pomjeren u jednu novu sferu. Ima jedna dobra knjiga koju je napisao Chris Hedges. To je čovjek koji je bio dopisnik, čini mi se BBC-a ili nekih američke TV stanice, koji je napisao jednu knjigu koja se zove Trijumf spektakla ili kraj pismenosti. I on je u svojoj knjizi citirao na jednom mjestu, a to je zanimljivo zato što pitanje poretka, pitanje Boga, pitanje strukture
u Evropi postoje 2-3 vrste koje mi smo posebni zato što smo u drugom vrstu kulturnog koda. Ali evo šta on kaže, šta se zapravo desilo. On kaže, sada nas je smrt Boga, kombinovana sa savršenstvom slike, dovela do sasvim novo stanje očekivanja. Mi smo ta slika. Mi smo posmatrači i onaj koji je posmatran. Ne postoji ništa drugo što odvlači pažnju i ta slika ima sve božanske moći. Ubija po sopstvenom nahođenju, ubija s lakoćom, ubija lepo, odbacuje moralnost, sudi bez kraja. Elektronska slika jeste čovjek u ulozi Boga, a ritual koji je čini vodi nas ne do tajanstvenog svetog trojstva, već natrag do nas samih. U odsustvu razumevanja da smo sada mi jedini izvor, te slike neizbježno ponovo izražavaju magiju i strah koji su svojstveni idolopokloničkim društvima. Time je omogućeno da se elektronska slika koristi u propagandne svrhe od strane onoga ko upravlja nekim njenim delom. Potpuno poražavajuće da je zapravo ideja o poretku koji je čovjek u potrazi za Bogom hiljadama godina ostvarivao, sad je došla u sferu jedne slike koja ima perfekciju i gdje je to kretanje upravo ukinuto i samo je promijenjen pravac. Sad umjesto da idemo prema svetom trojstvu, kako kaže, idemo prema samim sebi i postajemo dio jednog novog koncepta. I utoliko mislim da je to mnogo važnije nego odgovor na pitanje da li je moguća neka država i da li je uopšte moguće primijeniti utopiju i izvesti. Moguće je, ali samo na mikroplanu, zato što taj veliki podrazumijeva velike mehanizme ili, kao što bi naš predsjednik rekao, velike investicije. On svojim životom svakako svedoči jednu veliku ljubav prema... On je sve obrnuto, izvini, on je sve obrnuto od ovoga. Zato ja ovo i navodim. Ta knjiga je inače vrlo zanimljiva, nije prevedena kod nas, ali je jako dobro zato što jedan razočarani, ali vrlo pismen čovjek je krenuo na put iz Njujorka gdje je bilježio kako razgovaraju i o čemu govore oni lažni rvači koji bacaju jedne druge, da bi dospio do Las Vegasa kao centra pornografije, gdje opet jezik upotpunjuje tu istu sliku. Samo je pitanje koja vrsta pornografije. I on je jako razočaran u Ameriku i on je jedan od tih zviždača koji najavljuju, rekao bih, malo, za moj ukus malo više razočarano, ali ipak najavljuje smjenu civilizacije. A on govori o jednom arhetipskom, Pepe Mujica je zapravo arhetip svih država svijeta. Da jedan čovjek se žrtvuje za svoj narod i da pritom od njega ne uzima ništa. Ili ono što reče u filmu, ako te bira većina, onda ima da živiš kao većina, a ne kao manjina. Što je uopšte napušten model. Ne postoji nigdje na svijetu više da ti novi političari nisu zapravo kraljevi koji čuvaju svite, čitavi mehanizmi obezbeđenja. Za razliku od njega, ja mislim da je 90% političara danas da su svi lopovi i svi kradu. A to se tako ne zove, nego to ima ime, kako se to kaže, ugrađivanje, procenti, velike investicije i tako dalje. Kada biraš vodu, obrati pažnju na njen sastav. Naša srpska Arteška voda ima idealnu strukturu molekula. Dolazi do svake ćelije, hraneći je mineralima i kiseonikom, čime je oslobađa od toksina. Zbog uravnotežene koncentracije minerala, čuva energiju ćelije i povećava njenu vitalnost. Kada piješ ovu vodu, svojim ćelijama daješ mogućnost za idealan rad tokom metaboličkih procesa i zbog toga ti je svaka tvoja ćelija zahvalna. Kada svaka ćelija kaže da. Voda. Kvalitet potvrdio Medicinski fakultet u Beogradu. Knjiga Agape antologija Aleksandra Gajšeka može se kupiti u svim prodavnicama Srpske pravoslavne crkve, kao i knjižarama Delfi i Vulkan.
Povodom 10 godina serijala, 12 izabranih razgovora, Patrijarh Pavle, Jerotić, Tucić, Kusturica, Kovačević, Bećković, Mitropolit Porfirije, Cane, Točak, Genčić, Bilbija, Trebješanin, Toševski, Abramović. Idealan praznični dar. Agape antologija. Istanbul 4 dana 149 eura, London 5 dana 299 eura, Moskva i Sankt Peterburg 8 dana 399 eura, Tajland 12 dana 559 eura, Sveta zemlja i mistični Jordan 10 dana 699 eura, Kina 13 dana 899 eura. Budite putnik agencije Putnik Travel. Nastavak tradicije kvaliteta duge 95 godina. U prodaji je knjiga Agape antologija 2, novih 12 razgovora ovog kultnog serijala. Vladeta Jerotić, Radovan Bigović, Mitropolit Porfirije, Rambo Amadeus, Jovan Ćirilov, Sanja Domazet, Zoran Milivojević, Raša Popov, Timoti John Bajford, Svetomir Bojanin, Lazar Trifunović, Dina Čolić, Bojan Jovanović i Dejan Raković. Agape antologija 2. Partner emisije Agape, Mokrogorska škola menadžmenta, upravljačke veštine u službi boljeg društva. Kakav li će biti njegov naslednik i da li je možda Muhika optimista da njegovo svedočanstvo tog požrtvovanja za svoj narod može da bude kao neka vrsta uzora za druge političare? Pa kod njih da. Zato što je njegov trag jak. Ostavio sistem neki. Ta žena je potpredsjednik i ona još uvijek u stvari širi tu ideju. Ulazi u novu fazu. Počelo je praktično hapšenjem Lule, brazilskog predsjednika koji je krenuo da se sjedinjuje sa tim zemljama BRICS-a. Našli su mu da je imao neki stan od 100 kvadrata i dobio je valjda 18 godina zatvora, a to se desilo pred izbore gdje će ovaj Balancero, ili kako se već zove, jedan tikvan neopjevan koji sad vlada Brazilom, od prevrata u Hondurasu, dakle sve podsjeća na pobjede desničara u Argentini, sve počinje da podsjeća na period 70. godina kad su oni zapravo instalirali te vojne diktature, s tim što to sad nisu diktatori, jer to nekako im ne ide taj jezik, nego su ludaci. Ili državni udari kojima upravljaju Srbi iz Beograda. Tako da u toj, pa jeste, on je upravo, to je potvrđena informacija da je taj što je sam sebe proglasio, da je zapravo to otporaška jedan metod kojeg su oni naučili i koji su pokušavali još za vrijeme, a ja to znam zato što sam svirao u Venezueli prije 10 godina, još u vrijeme Čaveza oni su pokušavali to da urade, ali nisu uspjeli. I u toj postavci vrlo je teško procijeniti kako će da prođe Urugvaj. Možda ta skrajnutost i možda to činjenica da ne smetaju, a daju te usluge zemaljske, može da ispase. Veoma je dirljiv Muhikin gotovo ljubavni odnos prema životinjama i prirodi. Način na koji on sprema svako jutro hranu svom psu. Kako uči mlade da vole biljke i kako se oni sade, da moraju da budu veoma nežni. Da je potrebna inteligencija i velika ljubav negovati cvet, da gotovo moraš da razgovaraš sa njim da bi ti on rekao šta mu fali. I konačno, što beležite u knjizi Šta mi ovo treba, da vam je rekao kako zapravo ta kapitalistička svest da želi sve da prigrabi za sebe i da prisvoji je veoma pogrešna i ta percepcija da mi kao imamo zapravo zemlju, da zemlja zapravo ima nas i da nas sve čeka. Imam ja tu jedan podatak koji je vrlo zanimljiv, kojeg sam čuo nedavno. Ne samo da mi ne posjedujemo zemlju, a mislimo da je to tako, jer na kraju legnemo svi u zemlju. Ali potresna je činjenica
da kad čovjek da krv i kad je mjere kiselost, da ona po parametrima tih stručnjaka, da ljudsko tijelo, odnosno krv ljudska i zemlja imaju istu optimalnu vrijednost, 7,7. Dakle, i jedno i drugo ima tu istu dimenziju. A šta je tu sad i njegove pojave? Vidimo da je zapravo duhovnost na najvišoj mogućoj tački. Ja mislim da je patrijarh Pavle na neki način bio jedna vrsta u tom crkvenom, dakle u drugom smislu predstavnik jedne te iste ideje. Da može da se živi od šljiva i od koštica, a da narod može da preživi lakše i bolje ako je neko do te mjere nesebičan i ne misli samo na to da je čovjek tim instiktom animalnosti očuvao praktično i sebe i svoju društvenu zajednicu, koju on ne negira. Ja sam sinoć prijateljima ispričao jednu stvar koja je zapravo nema nikakve veze sa ovim o čemu mi pričamo, ali ima sa jednom temom koja je duboko vezana za pojavu Muhike, a to je jedna moja stara ideja koju sam razmjenjivao sa Matijom često, odnosno on sa mnom ili ja s njim, potpuno svejedno, kako je u savremenom svijetu vrlo teško uvjeriti ljude da Bog postoji i onda smo mi zaključili da je zapravo, sad naravno postoje ljudi koji bespogovorno povjeruju u to i čitava stvar jeste u tome da se čovjek ne pita da li ga ima i da nema, nego da povjeruje da ga ima. Ali mi smo došli do zaključka da je zapravo najprisutnija ideja Boga u kulturi. Da je kultura zapravo Bog. To je ono što smo mi kad govorili, kad sam ja bio mnogo mlađi, pa kad smo htjeli da naglasimo kako je nešto savršeno, mi smo govorili drug Tito je Bog. Sve što je vrijedilo, a upravo u vrijeme kad se napuštao Bog. I ja mislim da je u toj ideji poretka čovjek izgubio svojstva i ostao manje više bez svojstava, ali taman kad čovjek pomisli da je sve propalo i da jedino duplo dno može da nas spase, onda se desi kao kod Crnjanskog koji kaže na onom jednom mjestu dosta će biti ako jedne zime iz vrta jednog zavejanog istrči neko ozeblo, tuđe dete i zagrli me. A šta se meni desilo? Ovdje mi pomažemo mladim skijašima koji dolaze tu na učenje i na takmičenje. I na kraju upravo školskog raspusta 11-godišnji dječak je iznenada postao dječak iz citirane pjesme Miloša Crnjanskog. Na terasi hotela na Iveru izdvajao se živim pogledom u grupi koja je očekivala proglašenje pobjednika u skijanju, popeo se iznenada na pobjedničko postolje. Prije nego što su stigli organizatori sa diplomama i peharom, prišao sam i pitao: znači ti si pobjedio? A on je odgovorio: nisam, nažalost. Kako onda da se penješ na pobjedničko postolje? Pitao sam. A on je odgovorio, sad je to u stvari taj fenomenalni podatak na kojeg čovjek ne očekuje, on je odgovorio: hteo sam da osjetim autoritet pobjednika. Taj odgovor 11-godišnjeg dječaka je upravo doveo do optimističkog zaključka kako je vrlo često nauka govori sve drugačije od onoga što nam se u životu desi, a kako je insistira se na to da pameti nema, a ja sam primijetio da je pamet već zgotovljena u dječakovom genotipu i da su njegova svojstva zapravo zbirni faktor svih elemenata u kojima je on baš kao odnjegovani cvijet narastao i meni ulio nadu da zapravo ima smisla. Jer ako neko želi da osjeti autoritet pobjednika, znači da njegovo obrazovanje već stoji kao baza njegove budućnosti. On je u stvari prizvao između ostalog antičku formu pobjede kao izraza vrhunskog rezultatka poretka. Na Olimpu su bili samo bogovi pobjednici. Najveće dostignuće individue stajanje na tronu. Ta rečenica je u njegovom vokabularu postala oružje njegove kulture, a mjesto gdje je upotrebljeno je postalo pozornica njegovog arhetipskog izraza, posebno izraza njegovog nasljeđa.
On je kao ptica koja gradi gnijezdo, iako nikada nije vidjela kako se to pravi, ili je pak, kao što se ostalom graditelj zvona u uzvišenom dijelu Slavnog Rubljeva i filmu Tarkovskog Izliva zvono, iako mu otac prije smrti nije otkrio tajnu kako se to radi. Da bi tako bilo, neophodni su bili i Bog i kultura, koje vezuje pojmovno i praktično poredak i čovjekova potreba za tim poredkom. Jer kako bi se inače on popeo na to uzvišeno postolje da nije osjetio da je negdje blizu onog što mu najviše treba, to je upravo poredak. Ono što je u slučaju tog dječaka bilo još zanimljivije, mi danas o moralu uglavnom u našoj javnosti o moralu priča Jelena Korleuša. Ona najčešće izgovara tu ideju koja je zapravo ključna rečenica naše stvarnosti, a to je ono kad se na nekog naljutimo pa kažemo sram te bilo. To je kao vrhunac te ideje šta bi moglo da bude osuda nekog koje je manje moralan od onoga što opet ne zna koliko treba da bude. Međutim, taj dječak je na večeri kad su dodjeljivane nagrade, njegov drug mi je rekao da je zapravo on moralni pobjednik te trke. Kako? On je, kaže, priznao da je jednu kapiju zaobišao. A to niko od sudija nije vidio, nego je on sam došao i rekao da je to tako. Inače je pobedio, je li tako? Znači, on je u suštini pobjedio, ali nije zato što se moral pojavio kao ta Kantova metafizička kategorija, a ne kao neka uslovnost koja određuje ponašanje. Znači, moral kao direktna posljedica metafizičkog djelovanja u ljudskom životu. Ako neko s 11 godina ima potrebu da kaže da je promašio kapiju, pa pazi, to bi do posljednje kapi tuđe krvi svaki sportista se borio danas da dokaže kako to nije tačno. A on je sve uradio obrnuto. I zato u stvari ta razočarenja ljudska koja su danas česta, ona vrlo često nas dovode u priliku da vidimo da je zapravo čak i u praksi drukčije od tog razočaravajućeg, tog fantomskog djelovanja tih viših sila, ih promjena u kojima mi živimo. I utoliko je i taj dječak i zapravo pojava predsjednika Urugvaja, bivšeg, zapravo ohrabrujuća ideja o ljudskom životu. A niko ne može da predvidi kakva će ona biti, zato što je to u stvari najteže. Ali upravo proces u kome se otkrivaju takve stvari zapravo ispunjavanje smisla jednog života. Jednom prilikom Muhika je rekao da je njegova religija zapravo život sam, a evo i naša tema večeras je zapravo život je čudo, kao što je njegov život čudo. Mislim da i vi svedočite upravo to da je život čudo, jer bukvalno kao kralj Mida čega god da se dotaknete pretvarate u zlato. Dakle, da li je to kinematografija, vaši filmovi, da li su to građevine, gradovi, da li je to literatura, da li je to odnos prema prirodi i tako dalje. Možete li da racionalizujete šta je to, ono što kaže Dis, što vas vodi i goni kroz život, da stvarate takva čuda? Pa ja znam kako sam počeo. Ja sam na akademiji bio vrlo neuspješan. Prvi film kojeg sam napravio je bio Očajan. Drugi film još gori. A onda sam u 3. godini, gledajući Žana Renoira i ideju koju sam dobio gledajući filmove i učeći od dobrog profesora kako je zapravo čovjek najviše definisan prostorom. To pogledajte kako u fudbalu danas. Svi najbolji fudbaleri imaju tu nacrtnu geometriju u sebi, znaju to. Tako sam i ja otkrio da je film zapravo pitanje odnosno umjetnost ili aktivnost gdje se tjelotvoruje čovjekova ideja o prostoru, samo prostoru koji se oživljava, ne kao u slikarstvu gdje boje i utisci koje mi dobijamo zračenjem teme i virtuoznosti. Tako da je u stvari ta prva faza koja podrazumijeva i prvu televizijsku dramu koja se zove Nevjeste dolaze,
prevođenja Andrića na jezik televizije, prvi film i drugi, pa onda svi ostali su bili ona tema što se u žargonu kaže samo da se ne provalim. Samo da ne napravim nešto čega će me biti stid. I utoliko sam ja bio nešto drugčiji od ovih koji su se, kako se to kaže u Beogradu, palili na uspeh. Ovi što samo treba da kupe odijelo i smoking, eto, i na crvenom tepihu. A ja sam upravo obrnuto to sve vidio. Ja sam sve vrijeme svog života zapravo prilazio svakom novom koraku kao da nikad prije toga ništa od toga nisam radio. I možda je upravo u tom refrenu životnom koji je zasnovan na toj ideji koja opet ide u tu sferu metafizičku, odnosno pitanje morala, kako izaći na ulicu da pogledaš ljude u oči ako si napravio nešto što ne vredi. To znači da ne vrediš ni ti. I ta ideja je, čini mi se, bila najsnažnija. Ali nisam pretpostavio i niti povjerovao da zapravo fikcija koju je neko drugi pravio može da domesti životno iskustvo i odluke koje čovjek donosi upravo u svoje ime, a ne u ime fikcije o kojoj je bilo riječ. Ali vidite, ta fikcija može i tekako da promeni tuđe živote. Evo, vi ste nam sinoć rekli kako je neka osoba vam prišla posle festa i zahvalila se na filmu o Muhiki, jer mu je promenila život. Pa ga je žena još ispravila da, ne, ona ti je unela veru u život. Da povratila ti veru u život. Da. A to ima, filmovi su imali takvu, meni se to često dešavalo da su ljudi na zapadu, posebno od kako sam počeo da sviram, zato što te svirke dovode čovjeka u priliku da vidi te ljude koji inače ne zna. A ti su filmovi šetali po svijetu i vrlo često sam slušao za Dom za vešanje, da je iz temelja mijenjao ljudima život. Na zapadu najviše Arizona Dream, zato što su oni, što je to njima najbliže, ta fantazmagorija koju je taj film zapravo u tom filmu postoji ta veza između realizma i fantazmagorije, upravo je uticala. Film je čudo, samo što je njegova djelotvornost sve manja, jer se mnogostručio taj primjer, mnogi drugi primjeri koji u toj vizualnoj umjetnosti i uopšte u čovjekovom pristupu, savremenom pristupu tome je zapravo promijenjen. Ali ja znam da je recimo taj Amarkord u meni bazirao ideju onu koju sam učio o baroku. On je skoro materializovao tu ideju o tom stilu u tom filmu. Tako da mogu da mislim da kad je nešto dirljivo, ono može da čovjeku povrati snagu i da na neki način ta ideja, ta slika, taj svijet koji film stvori nadgradi, da on može da utiče na ljudski život. Dom za vešanje je dokazao da i bogati plaču. Jer vam se javio najbogatiji čovjek sveta, gotovo. Jeste, ali to je bila divna faza istorije Evrope. To je bilo 1900, to je poslije Berlinskog zida kad je bilo mnogo iluzije da će budućnost biti ljepša i lakša. I to je najveći, to je vlasnik najveće građevinske firme ili, kako se to kaže, konstruktor koji je pravio nuklearni reaktor u Iranu. On je poslao čovjeka koji je rekao, evo, šta god i koliko god. I tako je nastao Underground. Underground je zapravo proistekao iz te opčinjenosti Doma za vešanje. Inače, taj film je najcijenjeniji, posebno u toj grupaciji oko tog najvažnijeg filmskog časopisa Sights and Sounds, gdje je stavljan na vrlo visoko mjesto i gdje poslije čega je određena sudbina i mogućnost da se uopšte napravi taj Underground, koji mislim da je aktualizovan u mnogome danas i da on zapravo barata ta njegova osnovna anegdota govori o današnjem svijetu. Da ima grupa perverznih manijaka koji posmatraju šta rade ljudi i filuju ih informacijama, ne shvatajući da proizvode nesporazume koji mogu biti fatalni, kao što je u tom filmu kad otac i sin izađu, kad je majmun ušao u tenak, kad ispali onaj
granatu i kad oni izađu napolje i misleći da su ušli u realnost, a oni zapravo nalete na fikciju i počnu da ubijaju ljude koji proizvode film. Tako da je, eto, srećna niz okolnosti stvarao mogućnost od jednog do drugog filma. Dobro, vi iz vaše skromnosti niste rekli do kraja sve. Dakle, 2002. Filip Dodje, glavni urednik Sight and Sounda, postavio film Dom za vešanje kao najbolji svih vremena. I oni s vremena na vreme objavljuju tih 100 najboljih. I skoro sam gledao da je i dalje u prvih 10, pošto se naravno to smenjuje jedno s drugim. Ali ako mi dozvolite da budem ličan, ne samo vaši filmovi koji su i tekako uticali na mene. Budi objektivan. Veoma, veoma. Jedan intervju koji ste dali kad sam ja bio srednjoškolac u Americi, bili ste profesor na nekoj klupi u parku. Ja pun sumnji prema sebi, ne znam šta ću biti u životu. Vi izgovarate već tu na početku, negde 7. 8. minut, jednu rečenicu koja mi je ulila ogromnu nadu. Vi ste rekli, upravo mladima, kao da ste se meni direktno obratili, upravo onim mladima koji misle da nisu ni za šta. I ja sam to mislio o sebi. Ali eto, tako sudbina okolnosti, prag, školovanje i šta je meni bilo analogno razmišljanje? Bože, ovaj čovek sa 2 palme i ovim zverinjakom pod miškom, on je sumnjao u sebe. Uvijek. On nije... Kasnije isto je bilo dirljivo kada su vas optuživali, pisali negativne kritike u francuskoj štampi, a da nisu film ni pogledali. Vi odgovarate onako ranjeni da kažete da ste vaše filmove sve snimali iz sumnje, a ne iz tog nekog superiornog stava. Pa dobro, to je jedna... Kasnije sam ustanovio naknadno da je to i intelektualna pozicija, zapravo da čovjek... Imamo 2 vrste. Ovi što ne sumnjaju, oni prave hitove, a ovi što sumnjaju, oni se petljaju po toj umjetnosti. I mislim da se umjetnošću ne mogu baviti ljudi koji nemaju nikakvu sumnju, jer je jednostavno moguće reprodukovati ta stanja u kojima si ti zapravo neko ko generiše u jednoj grupi, čitav jedan... Jer film je u suštini organizacijski, to je ratni pohod. Filmovi su valjda film je bio jedina institucija gdje nije bilo demokratije, gdje nije uopšte se brkalo oko toga ko je, kao u vojsci. Zna se ko je general, a ko vodu nosi. U takvoj startnoj poziciji čovjek, ako ne sumnja u ono što prvo pomisli, sad naravno to košta, sumnja košta isto, ali je dugotrajnost onoga što čovjek tka, zapravo ona proističe iz sumnje. Jer kad nema sumnje, onda to nekako glatko ide, onda su ti naracije, ti zapleti plitki i nemaju uopšte tu egzistencijalnu dubinu koju je film u mom slučaju morao da podrazumijeva. Jer ja sam Dubitando ad veritatem pervenitur. Sumnjom se stiže do istine. Tako je. Tako je. Ima i sumnjam, dakle, postoji. Ima Descartes. Ali ja mislim da je uopšte sumnja jedan, kako bih rekao, to je jedan intelektualni osigurač koji ako ne postoji, onda su to, iako evo, kažem opet, hitovi se prave bez sumnje. Ili se projektuju. A umjetnost krajem 20. vijeka i 21. je zapravo rađena upravo iz tih stanja. Evo, ako mogu još jedno pitanje, pa evo divno da se publika i sama javila, možete slobodno postaviti profesoru pitanje. U tom intervjuu ste sebe definisali kao švercera neokrenjene duše. Šta to znači? A? Ma nemam pojma šta sam tad rekao, ali... To je bio i naslov čitavog intervjua. Ali ja sam volio da umanjujem svoju funkciju, da bi mi bilo lakše poslije. Ali ne kao neka mudrost koja me očuvala u životu, nego sam jednostavno odgojen u činovničkoj porodici. To nije razmetljiva sredina, to su sve
A to je ono što sam ja za Bosnu uvijek govorio, a to mi se sad sve više pojavljuje pred očima, da je tamo život trošak i da je tamo vrlo teško stvoriti uslove da neko knjigovodstvo uvede neku dobit. Kako kaže Andrić, tamo je strah kao posejana kao usev koji rađa, a to je valjda istorija koja je to uradila. Tako da je moja ta pozicija u kome sam ja eventualno to spomenuo kao švercovanje, da koliko god sam izlazio u prvi plan, nekako sam volio da ne budem na tom mjestu. I bilo mi je jako drago, recimo kad sam glumio švercera, bila jedna epizoda Toplista nadrealista, pa sam glumio švercera ovim kartama, vrlo uspješno i to je izgledalo. Tapkaroša, da. Nekako sam tražio, vjerojatno sam tražio odbranu od tog glamuroznog foregrounda, što bi rekli Srbi, u kome je sve nekako kao u listu Gloria, Story i sve što ja prezirem u životu, a nekako je bilo neophodno radi skupoće tih proizvoda da postanem dio tog svijeta. Tako da sam ja kao podvojena ličnost u stvari htio da se spasem od nečega što mi nije bilo prijatno. Pa i kad su vas zvali da dobijete Zlatnog glava, vi ste rekli postavljam... Palmu. Palmu? Prvu, ja. A postavljam Mladenu, prijatelju, parket. Ja mislim da su me mnogi u Beogradu zbog toga zamrzili. Jer je ta ideja kao on se sad tu pravi važan, pa kao, a meni je to bilo, ja nikada nisam doslovice shvatio te pobjede. Ja još uvijek živim u nekoj čauri izvan tog dodira. Tako da to uopšte nije bilo prenemaganje, nego sam smislio anegdotu, pošto je bolje da se sjećaju te anegdote, vidiš, ostalo je 20-30 godina, 40 koliko već ima, nego da sam opisivao tamo kako je nepravda, nisu imali dnevnice, da me drže u kanu, a ja sam mogao, a nisam, oni nisu htjeli i to niko ne bi zapamtio. Više svi znaju da je u stvari anegdotsko rješenje bilo bolje. Hvala vam, gospodine Kusturica, na razgovor. Rečnik psihologije Žarka Trebješanina sažima stotina i zamenjuje 50 stručnih knjiga iz različitih disciplina psihologije. Ovakav stručni i sveobuhvatni rečnik psihologije sadrži 5000 pojmova. Rečnik psihologije je dragocen i pouzdan vodič svima i laicima i stručnjacima koji dolaze u kontakt sa psihološkom literaturom. Da u novoj 2019. vaši poslovi idu bolje. Savremene ideje i tehnika Jovšić Printing Centra grade novu i bogatiju sliku o vašim proizvodima i uslugama, kreiranjem uzbudljivih i modernih rešenja. Srećno u novoj godini i novim poslovima! U prodaji su nova izdanja Agape knjige. Svi moji putevi vode ka Srbiji, delo francuskog humanitarca Arnaуда Gujona, autobiografije Nikole Tesle i Mihajla Pupina u jednoj knjizi. Agape antologija 4, koju čine 12 razgovora po izboru akademika Vladete Jerotića, kao i Zvezdobrojici, autobiografski zapisi Tesle, Pupina i Milankovića o njihovom odrastanju. www.agape.rs. U prodaji je knjiga Agape antologija 3, religija u svetskoj književnosti, autora Aleksandra Gajšeka. U knjizi su objavljeni intervjui iz serijala Agape, u kojima su analizirana dela najznačajnijih autora svetske književnosti. Ep o Gilgamešu, grčke tragedije, Dante, Cervantesov Don Quixote, Šekspir, Goethe, Gogolj, Dostojevski, Tolstoj, Bulgakov, Kafka i Mann. Agape antologija 3. Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna. Ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape.